Dobar dan, ljudi, danas ću vam pokazati moju okolinu bez Nikole, zato što mama ne da snima sam ovaj klip. Ovo je moja livada, jebeno je pokošena trava, nije pokupljena. Ovo je neki motor. Čibu! Ovo neke rupe. Ovo je moj bajbre. Ovo je od moje sestre auto. Daj. Čisti. Šta snimaš, Davide? Ništa. Ovo od moje bake, bašta, sve god daje. Davide, kazat ću ti čači, znaš da to ne smije raditi? On zna. Ovo od moje bake cveće, lijepa. Ovo je lijepi putić. Beš. Evo ovdje lubenice, bre. Treba izraste, bre. Ovdje neka štrapina, bre. Koja je sad došla 3 pička materine. Ovo je od moje narođene sestre bicikl. Ovo je od moje strine bicikl. Ovo je od mog čiče motor. Jebim. Neću ovu šupu pokazivati. Ovo je od moje mame bicikl. Ovo je moj auto. Lep. Citroen. Čekaj. Nam pokaži sve. Kako lepa guzica. Citroen Ksara. Idemo u njega. Bre. To je samo moj. Što ovdje imamo neke pizze materine. Ovdje imamo malo lepi rad. Ovdje je lepi volan. Vidite neka govna, tamo neka kesa. Evo ključa. To je ključ. Bukvalno. Ovo je moja košarkaška lopta. Viđajte. Ovo je moja fudbalska lopta. Ovo je neka štoljica. Ovo je neka stara kućerina. I sad ću pauzirati klip. Ovo je Gile, bre. Gile, gdje si, bre? Ljudi, to je sve za danas. Vidimo se u sljedećem klipu. Doviđenja.